kebar ong so kenarit andala like keren hawadau sebudi kenarit ngong kawe habaki khot yang au kenarit yuniu kenarit ipada kiting do habaki lek sekisnong kiken thok tang yuniu kenarit kilek sekisnong kiting tang yuniu kenarit habudi kenarit tat ai mat ya dah kelinti kena jong la dese banalor kita amsim la ayo ni asu ben wadau yu bahem la wadau sakawe kabau de unong we rakti yang ni baro la da pi baro pi de kinong kensi diwa rakti yang ni baro la da pi baro pi de kinong kensi nganget ni baro ngi di kinong we kensi la nu bahab tu don ge yeng hang tai Ubaham dah lagi di sini. Ngelafon you saudara senang ngelongan. Ai ke sertifikat senang ula ai. Tidak ada saudara ula ai sertifikat senang terbeli kiwe kiwan ai sertifikat bau di unang way. Dia kata temut ula baklau saudara jongi mo. Henry kayeng kesem ngeladon hang tai. Banalor kata la da kidang khot nang way ru. Ngan pensai pi kawe ngong kan mau kan ni ka jai benreu khasi ka jongi lada pianu jor bat borok kowe keri wada sitro ngimdan anja ayu ya kalawai berkapateng ke bandangwan lada yengi mentala hikai bangin yesu ni we lada yengi la hikai bangin yakhot nangwe pedeng jongi ki para khasi Njayu ya kalawai berkapateng bandang wanpan berkat mapi ngongwa kumki para khasi ngiri bendan ya kata mensim ya kabangin ya kemensim jaga jenis ngawit ya kabangin kentiu iwe ya kabangin yarap barbangin yadan ya kata mensim jaga jengi teli ladangi ya pat ya pra tunget ya nga kadeling bakan ni kajing ya pat ya pra kajongi bahasa kiwe kinsayo kinangway si sapat kinsayo wan yu yangi ya kajela kajongi dekat nak kata kapor kunsong ladai ke bukren ubahab henring angin bangi kum kajai benrip khasi nginum ni pediang ya kata ka kentin nang way hapedeng jongi nginum pediang ya kata ka kentin nang way hapedeng jongi ki para khasi ala de ki khat nang way adu kata unong kensi ulit tang hapo merang rula di nongwe hering angit banginum pediang suya kata ke kentin ubaham kumbaong ipi umsim lawan ban penyapat ya pra wan ban ra ya ke jingit teli pedang jingi kubli sibone ya kapor ka bokordor ke jongpi